پشتی وی یکی جشنک جهویان هات و عیسی هلکشیا اورشلیمی. لأورشلیمی لبر درگاه میه حوزک به 5 ایوانان هبو. به ایبرانی جیره بیت هاستاد بیجن. دوان ایوانان ده کمک مزن آن نخوشان کور، شل و شهد و فلجی ود زلیان. او لبنده چلقاندنا آویدمان. مروفک لوی دری هبو و جسی و 8 سالان و نخوش بو. ایسا او وزلان دیدید و زانب که جدمک دریج ویه که او نخوشه. وی جیره گود ما تو دخوازی ساغ ببی؟ مروفی نخوش لی وگراند و گود از بنی کسکی من ایکو گاوا آف ده چلقه من بخه حوزه تونه دمکو از دکم خو باویجمی یکی دن بریا من خو داویجی. ایسا جیره گود رابه دوشک خو راکه و ریوه هره. ده جهد مروف ساغ بو دوشکا خواه را کر و ریوه چو. ایجار او روش شمی بو و سرکین جهویان جوی مروفی که قنج بو را گوتن. ایرو شمیه نابه که تو دوشکا خوراکی. وی برسی واندا وی مروفی که از ساغ کرم جمره گوت دوشکا خو راکه و ریوه هره. وان جه پرسی او کیه که جتارا گوت دوشکا خوراکه و ریوه هره؟ لی مروفی که هاتبو قنج کرن نزانم بو او کیه چمکی لور گلک مروف جویا بون و ایسا جی دناو وان ده خواه وندا کری بو. پشتی ویه که ایسا او لپرسگاهی دید و جیره گود بنره تو ساغ بوی ایدی گناهان نکه دا کو تشتکی هی خرابتر نه سرتا. مروف چو جسرکین جهویان را گود یکو او ساخ کریه ایسایه. جبو ویه که ایدی وان تنگاهی دادا ایسا چمکی وی او کار در روژا شمیه داد کرن. هنگه ایسا برسی واندا باوی من حتی به ایرو جی دخبته از جی دخبتم. جبو ویه که سرکین جهویان هی بیتر خبتین کو وی بکوژن چمکی وی نبتن روژا شمیه شکانده بو لی وی گوته بو خوده باوی من بخواه او خواه بخوده را یک کرده بو. لوما عیسی جوان را گوت براستی از جوره دبیجم کور نکاره تشتکیش برخو بکه لیتنه تشتین کو او دبینه باو دکه او جیوان دکه باو چی بکه کور جی وسا دکه چمکی باو جی کور حز دکه و حمود تشتین کو دکه نشانی وی دده او تشتین هی مزنتر نشانی وی بده وسا کو هون لی شاش بمینن. اره که چوا باو دکاره مریان راکه و جیان بدوان هر وها کرج دکاره وانن کو او دخوازه بده جیان. باو دیوانا تو کسی ناکه لی حمود دستلاتیا دیوان کرنه دایه کر
داکو چاوا همو ji bav re hürmetê dikin, wisa ji kur re jî hürmetê bikin. Yê ku ji kur re hürmetê neke, ji bavê ku ew şandiye re jî hürmetê nake. Bi rastî ez ji we re dibêjim, yê ku ez şandime bawer dike, jiyana wî ya herheyî heye, ew naye dîwankirin. Lê ew ji mirinê gîştiye jiyanê. Bi rastî ez ji we re dibêjim, wext tê û nihaye. Mirî wê dengê kurê Xwedê bibîzin û yên ku bibîzin wê bijîn. Çimkî çawa ku bav serkaniya jiyanê ye, bi vî awayî wî kir ku kur jî serkaniya jiyanê be. Wî desthilatiya dîwankirinê jî da wî. Çimkî ew kurê mirov e. Li vê yekê şaş nemînin. Çimkî ew wext tê ku hemû kesên di goran de wê dengê wî bibîzin û derkevin. Yên ku qencî kirine, wê ji bo jiyanê, yên ku xerabî kirine, wê ji bo dîwanbûnê rabin. Ez nikarim tiştekî ji ber xwe bikim. Wek ku ez dibîzim, ez dadbar dikim. Dadbarkirina min rast e. Çimkî ez ne li daxwaza xwe, lê li daxwaza yê ku ez şandime digerim. Eger ez ji bo xwe şahidiyê bikim, şahidiya min nerast e. Lê yekê din heye ku ji bo min şahidiyê dike û ez dizanim ew şahidiya ku ew ji bo min dike rast e. We mirov şandin ba Yuhanna û wî şahidiya rastiyê kir. Lê ez şahidiya ku ji mirov tê naxwazim. Lê belê ji bo ku hûn xilas bibin ez wan dibêjim. Yuhanna çirayeke pêketî û ronahîdar bû. We jî xwest ku hûn ji bo demekê bi vê ronahiya wî dilşa bibin. Lê şahidiya min di ser şahidiya Yuhanna re ye. Ew karên ku bav spartine min, da ku ez pêk bînim, ew karên ku ez dikim, ji bo min şahidin ku bav ez şandime. Û bavê ku ez şandime, bi xwe jî ji bo min şahidî kiriye. We tu caran ne dengê wî bihîstiye û ne jî rûyê wî dîtiye. Û peyva wî di dilê we de namîne. Çimkî hûn ji yê ku wî şandiye bawer nakin. Hûn li nivîsarên pîroz dikolin. Çimkî li gor bîr û baweriya we, jiyana we ya her heyî di wan de ye. Û yên ku şahdiya min dikin jî ew in. Lê hûn naxwazin bên ba min, da ku jiyana we hebe. Ez rûmeta ku ji mirov tê naxwazim. Lê ez bi we dizanim. Ez dizanim ku di dilê we de hezkirina Xwedê tune. Ez bi navê bavê xwe hatim û hûn min qebûl nakin. Eger yekê din bi navê xwe bê, hûn ê wî qebûl bikin. Hûnên ku rûmetê didin hev, û li rûmeta ku ji Xwedayê bi tenê tê nagerin. Hûn çawa dikarin bawer bikin? Nefikirin ku ez ê we li ber bav sûcdar bikim. Yê ku we sûcdar dike Musa ye. Ew ê ku we hêviya xwe bi wî ve girê daye. Eger we ji Musa bawer bikira, wê ji min jî bawer bikira. Çimkî wî li ser min nivîsiye. Lê eger hûn bi nivîsînên wî bawer nakin, hûn ê çawa bi gotinên min bawer bikin?